kwamba takuwa revenue Lamu ilete muhosa nyakuma level 5 na waete issue ya infrastructure na structures katika sectors ya uiti na ke pekulo twelo ukulia otando automatically kedha revenue ne amba takwangelekanio services nasio itelo kwaila uni wo ile ni kwenda ntiku wa complaints ya ene ndeme kwa se with this vitale okewa okawenda wanza with ukewa kithimo ki endo kadhimwe nacho kwamba takuwa revenue ni kwenda niti na kwa ilanga kwa services infrastructures hizi kana structures hizi mu kwaka na mu kwailia ene ndeme mali kakune me kwa services sienda niti na wailu wa structures. Boni ukweli nonenwe saa ingi mwene ndinu tona kwetha hospitali na ithi say twaze level 2 kana level 3 no jithi abe ithimi ukwenda level 2 kana level 3 ithimi izuke imwe yao ndo hospitali sio ndele ya sisi hospitali isita wa level 2 sita uno ndo wake tumicha level ya uiti bala wekata wabika na level ya uiti bala wabika no bo level ya ndawa bikete na yo bikete na no bo level ya kithimi na oyeketa bikete kwa mwene ndimo tona level 3